थौबाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा हैरोक वांगजिंग लमखाइदा लेबा वांगजिंग न्यू मार्केट क्वा मरु मना योनबे दुकान अमदा मसक खंगदबा सिंगना नोंगमै कापसिलमले हाइदी मसक खंगदबा सिंग अदुना नोंगमै राउंड अहुम लोम कापसिलमखि दुकान अदुगी सतरदा नोंगमै मरु अहुम तारमखि दुकान अदु हैरोक पार्ट 3 तौरंगबम लैकाई बामोन लैरक्तगे निंगथौजम बिजेन कुमार अतोपमिंग रोबेन चही निफुमंगा अपोकपा लैखिद्रबा एन अंगांगना फंबनी बिजेन कुमार हाना इंडियन आर्मी ओइरंबदगी थबक्तगी पोथारागा लेबनी हाइरे दुकान मपु बिजेन कुमार ना फुंगदोरकपगी मतुंग इन्ना मागी दुकानदा नोंगमै कापसिलंबा अदु ngasi ayuk nongalamdai pung mari makhairom tarakpa matamda oigani matam aduda nongmai makhol takhiba lei magi dukanda masak khangdaba singna nongmai kapsilamliba si sel gi demand ga mari leinaba oigadra haibagi chingnaba lei haiki mahak bisnupur district ke kwaktagi muslim ichilenaw singdegi kwamana teklaga yonjabani mahak हौजिक थबक्तगी पोथारबा मतुंग इमुंग पुबो ngamnaba haiduna kwamana yonbagi dukan macha ama famane muslim singdagi potchei lowi haiduna masak khangdaba singna hantak mangonda lupa lakh manga gi sen gi demand tawrokpa leikhi haina phungdorakhi thaudok aduga mari leinana thobal police station gi team ama thaudok thokfam dukan da laktuna spot inquiry tawkhre police ki mai kai dagi makha tana thigatna ba case ama su register tawre haina su police ki paw man hairi